Ciklon Gita je obale otoške države dosegel v ponedeljek pozno popoldan. Zaradi tropskega ciklona 4. kategorije so oblasti razglasile izredne razmere in prebivalce pozvale, naj se pripravijo na močan veter in hude nalive. That's the closest thing to the heart now, just make sure everyone's safe at home. With my own families, but as much as I've got staff as well that I make sure that they all, I should be the last one leaving the building. Veter, ki je pihal s hitrostjo več kot 200 km/h, je razkrival strehe in uničeval infrastrukturo. Zaradi neurja je bila motena oskrba z električno energijo. V prestolnici Nuku'alofa je veter povsem uničil leseno stavbo parlamenta. Močni nalivi so povzročili poplave, na srečo pa v divjanju narave nihče ni umrl. Več ljudi je bilo poškodovanih, še več pa močno prestrašenih. We were very scared, too scared. Yeah, the kids were crying. Prebivalci otoške države so že danes pričeli s čiščenjem posledic ciklona. Na to vrstne naravne katastrofe so zaradi izpostavljene lege otočja že navajeni. It's not like the first time it happens. So people here, they pull together and they support each other when tough times come. So it's very unique, the spirit we have of coming together. Ciklon, ki je v glavnem mestu poškodoval približno 40% zgradb, svojo pot nadaljuje proti otočju Fidži, ki bi ga lahko dosegel kot ciklon 5. najvišje stopnje.